Juni Februari, kencing betip nam tak kubur Laitkam Shipai, te kinu ke badan ni ka qualification kila ban apply. Dengan puli kat kum kane ka advertisement bangayo, te kini kang ke walaj hapo ka ITBP Force Indo Tibetan Border Police Force madwa pihak bantres ki border kepada ki lum Himalayas ne ki border jo ki Tibet ane Bhutan. The recruitment for the post of constable pioneer Indo-Tibetan Police Force invite online application phewan pendap online from eligible male Indian citizen tang yiki shendrang mama tang yiki shendrang the fill of vacancies of constable pioneer group C teka pay matrix kadai R4000 nyuspa hadu rup 1000 sispa selected candidate will be able to serve anywhere in India okay or abroad okay la bantrei Horok ke India ne hangnu ne Sabaru. Te kipus ki balai, tesakan mau bah kipus ki balai, kidai constable carpenter, sanfun rutali kipus, constable mason, laifoi tali kipus, constable plumber, arfoi tali kipus, katotal kalong shispa pratali kipus baro. Te piaban check ye kajong lade ST kini pra saw bat lai, bat nta on reserve nomor pilap na pai tangin artali, kibadai ka ST bat kibom Rap hiệu ha on reserve ada pi hiệu kham he te hiệu khandai khan nhiều ba khadar sa check ba tang ba phya bandep ya ka training jong kini lai telimo ka we ni kini la phya apply phya bandep training jo ka carpenter ka system mason la ne plumber phya bandon ya ka certificate na po ITI the eligibility condition ke age limit ka dai khat phra hadu apply snem sa puli bhai ka ne ka dai khat phra hadu apply snem the upper age limit is relaxed for SC/ST mo ba kadon relaxation kemudian sans name tekamut kande khatpra hadu ar pras name kibala wan apply code of date for determining the age limit will be closing date that is 17 September ka last date jongane kande 17 September bade ka age ru kasdang nadu khanyo hiken khanyo September candidate should not have been born earlier than 18 September 1999 and later than 17 September 2004 ada kenya ka relaxation ada kenya relaxation gunba dilawan yo extra te ka educational qualification you long cast 10 pass matriculation or equivalent the 1 year certificate course from a recognized ITI industrial training institute in the trade of mason or carpenter or plumber itu asli video bandon pedin pass cast 10 mat video bandon ya ka ITI training ka basis nem jong kini gi ka mason carpenter ne plumber ini ada video kala ban apply itu te kajing recruitment pada kalau mai kumju ke selection process kalau mai kumju kandidat kandidat baik dah ka physical efficiency test pin phamare indon mereka physical test theu kajing jrong dan written examination thap tho dan ka street test kemudian pha ban pen i ki kam yang fish maka mason ane carpenter ane plumber ken pha maka detail medical examination medical ane review kini te ka haj ngam tiba tekan dewe ja sispa sanpunyo ne sispa andrupho nam taki ST norwa ka dewe kita artli centimeter nam tak sindang sispa andrupho ne sispa sanpunyo ha te hangne ka mention e te kedi kita hi han centimeter ma medical examination access okay mdon kam te kan mau bhai ka last date kan mau sai ka last date online application kan sedang adu khat khandai Agust kan mau khat khandai kan sedang and will be closed on 17 September 2022. Buat komentar kampat pli tekan sapli saleng ka website ko pin apply ka dei ka nemo kan mau bhai ka website ITBP recruitment.itbpolice.nic.in www.recruitment.itbpolice.nic.in kan mau bhai ka website masalah register saya lade ada register selap apply tangkini jeng betip recruitment bahkan yarap EP ko ban tep ka post kulisibun